Isilo kuye esizweni kuye emhlabathini esiwengamele njengesizwe ngoba nazi ukuthi izulu omnyama ithina iAfrika yonke esinezizwe ezingaphandle njengoba nibona nje kukhona abaseZambia la bakhona futhi abaseZimbabwe naseSwazini akhona amaZulu nenabohlanga naseMozambique ngokunjalo bakhona abantu bakwaZulu bonke labo bantu siyafuna ukuhlanganwe kuphikiswane ngisho emindenini yenu akusikhona nje lapha eDlukulu la kuyake kungabonwa ngaselinyo khona ngiyazi ukuthi nasemindenini yenu emakhaya kukhona lokho kodwa siyisizwe kumele sikhulekele ukuthi sibuyisane sibe munye njengesizwe kusukela manje. Nina bendlovu ngithokoza kakhulu uthando lwami enginalo esizweni sikababa. Ngithokoza kakhulu benilokhu nihamba nami kunzima kunjalo namhlanje luze lafika lolu suku uNkulunkulu emhle wasibusisa uNkulunkulu kuba sibone ngamehlo ngoba kwamina nje ngizalwa khona eNdlukulu ngiyaliqala ukubona lolu siko lokubekwa kwesilo samaZulu. Ngithokoza kakhulu ngijabulele nonke ukuthi nikhona kule ngqophamlando yanamhlanje. Ngoba yonke imicimbi kusukela emhlangeni kuye kwaDukuza kuye eSandlwane kuye eNcome benilokhu nikhona nikanye nami ngoba bengadidekile nilokhu nithi inkosi yethu akekho yositshela ukuthini siyayazi inkosi yethu mina lesizwe. Sizwe sikaMageba sizwe sikaPhunga ngithokoza kakhulu kulolu suku olukhulu kangaka namhlanje. Ngicela ukuba ngiphakamise ukubonga okukhulu ebandleni lamaNazaretha unyazo lwezulu nina besilo ebesilokhu sibambene naye kunzima kunjalo ngoba ngiyazi ukuthi izulu omnyama niyakwazi ukuthi kunesandla semfene kulento eyenzeka kwaShembe nalena efuna ukwenzeka lapha ekhaya. Laba bantu bathunyiwe manje ke ngeke thina sithi sazi iqiniso silandele abantu abathunywe abantu ngaphandle kwabezochitha la. Ngithokoza kakhulu futhi umpostoli omkhulu ubaba uNongqunga ophakathi kwethu u12 Apostle ukweseka abenakho sukela ekuqaleni kuze kube manje ube lokhu ehamba nami. Ngibonge kakhulu futhi ebandleni lamasheshi akuyilona elengamele iNdlunkulu ngokwezenkolo. Ngithokoza kakhulu ukuba lamabandla lokhu ehambela eduze nami esho lamabandla ngoba ngiwabizile nje ngobuholi babo ukuba abadidekile nabo manje umuntu umuntu wenkolo ukuthi akadidekile ngokuthi
inkosi yakhe ngibani oseceleni ongaseke ngisho umfundisi bese iphikisa leyo nto leyo akuhlangani. Sizwe sikaMageba ngicela ukuba sengivala nje ngibonge kakhulu umongameli wase South Africa umhlonishwa uMatamela Ramaphosa ukuba usesekile isizwe sikaMageba ngesibindi nangokuyigqaja isitifiketi sobukhosi wasiqondisa nami ngqo. Ndabezitha ndunankulu kaZulu ngimncanyana nje ngike ngabuza ukuthi umntwana ukuthi kundunankulu kaZulu ukuthi masike saphuma isitifiketi siyasiphinde sibuyele emva mase khona abakhalayo bathi cha kwenzeka kwenzeka. Akusekho ukukushintshe manje. Isiphumile ayikwazi futhi ukuphuma zibe mbili noma zibe ntathu. Siphuma sibe sine. Ndabezitha nina beSilo ukunibusisa nje Zulu omnyama ngiyazi ukuthi kuseyisiqalo lesi kusenza isigaba sesibili la khona nomongameli uyobe khona nezihambeli zomhlaba Zulu omnyama kulesi sihlalo engihlezi kuso umntwana undunankulu kaZulu umntwana waphinda angene ukumela iqiniso umnyama kubuvu Ndabezitha ngithokoza kakhulu ukuthi sibambene sibambisene futhi indlela eya phambili iyakhanya. Angisho nina beSilo ukuthi ngithini kodwa ngiyasithembisa isizwe sikaMageba uhambo oluqondile uhambo olunoNkulunkulu uhambo olunedlozi ukuthi ngizoba kanye nani noma ngabe kumnyama kubovu ngoba uNkulunkulu ekhetha abazali bami uNkulunkulu umunwe wakhe ukhombe mina ngakho kumele ukuthi umsebenzi wami ngiwumele ngendlela nangeqiniso nangeBhayibheli nanabendlovu. Sengiphothula nina beSilo sengivala seningahamba manje Zulu omnyama niye emakhaya niyovula imisamo yenu ngoba kanye namakhosi angamele isihlalo sekuzoqala manje ukuthi amakhosi ekwazi ukuthi ethele amanzi ngoba sekuphele iminyaka ngithi emithathu amakhosi engakwazi ukuthethela amanzi ngenxa yeyinkinga siyi-South Africa esithe sadlula kuzo eyifana nakho ukufa bokhuvede la khona isizwe sathinteka khona kakhulu ekutheni konke lokho imisamo yenu kusukela namhlanje isivulekile nina beSilo. Ngithokoza kakhulu esizweni sikaMageba ngiyamthembisa ukuthi lolu suku namhlanje ngiyanazisa futhi ukuthi bekuyilona
kunalokhu esaya kukho emabhida sesenzela abanye abangekho kanye nathi namhlanje ngoba kusazokwenzeka isigaba sesibili la khona siyobe sisemabhida la khona onke amabandla ayobe phelele nezizwe zomhlaba ngoba Zulu mnyama iAfrika yonke nezizwe zonke zomhlaba seyithembele kithi thina Zulu nesihlalo senu lesi enhlezi kusona ukuba masihambe kahle thina siwuZulu umhlaba uyophila. Ngalokho ngiyathokoza kakhulu, ngiyafisa futhi ukuba masekusondela lokhu kwasemabhida undunankulu futhi uyophinda kumemezele. Ngithokoza kakhulu, ngifisa ukuba ingathi uNkulunkulu enganibusisa nonke ngamunye ebenani ukuthi bani kube khona la. Ngiyathokoza Zulu mnyama sizwe sikaphunga noMageba, inkosi enibusise.